Három ember mellett vitte el. Iniesta, Neymar helyzete, Neymar! Gól! Vezet a Barcelona! A 14. percben egy szédületes Iniesta szóló, és utána Neymar végtelenül elegánsan még a kapust is elfekteti. 4-1 összesítésben. Laurent Blanc pedig törheti a fejét, mert amit kieszelt a meccs előtt, az nem jön be. Egyelőre legalábbis. Itt van, ahogy Iniesta elviszi Cavani, majd Verratti mellett. Neymar remek ütemben indul be, tökéletesen veszi át. Sirigu fekszik. És hát ez a kapu, ez óriási. Diadalív méretű. Innen könnyű volt bevenni. Neymar a 4. meccsen a 4. gólját szerzi a Paris Saint-Germain ellen ebben a szezonban. És összesen 29-nél tart, minden sorozatot figyelem. Alves يوزع! فعلا غدار! هو الغدار نيمار! محلى لعبه نيمار وحده السلسعو بكرة الكرنفال برأسية بطل الأبطال، كرة السامبا، كرة كوبا كامانا. نيمار يا ناس أجمل علامة، يسارية برازيلية ورأسية برازيلية والثنائية كتالونية في الشباك الباريزية. هذا هو برشلونة يا سادة بكرة الإبداع كالعادة. وينو ماركينيوس، وينو دافيد لويز. نيمار نار في هذا المشوار. بركان